Uyu munsi nk'uko mubizi neza n'ubundi tugarutse muri ya makuru y'ikipe ya Rayon Sport nk'uko musanzwe mubizi niyo kipe twibandaho hano kuri Sportline TV. Tugarutse rero kuba amakuru n'ubundi agezweho mu ikipe yanyu mukunda ariyo ya Rayon Sport. Tukaba tugiye kuganira ku ngingo ebyiri gusa. Uburyo butangaje Retired Jean Fidel yasubijemo chairman wa APRFC. Ingingo ya kabiri ni uburyo Rayon Sport iri kwitegura imikino 3 y'igikombe cy'amahoro mu buryo bushya bwo gushaka abakinnyi ba Sezita ya 2024 2025. Mbahaye ikaze rero nongera no kubasuhuza abantu mwese mudukurikira aho muri hirya no hino haba mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali. Kandi nsuhuje abantu mwese muri mu bihugu byo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, haba muri Afrika, haba ku mugabane w'Uburayi ndetse no Amerika. Abo bose abadukurikira mwese mbahaye ikaze kandi ndabishimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Ikindi, umuntu wese wakoze subscribe ndamushimiye cyane ndetse mukuriye ingofero rwose, kuko ni umuntu w'umugabo waduteye inkunga ikomeye, ndetse n'abatarayikora nabo nabashishikarizaga kuyikora. Aka niko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ukurikira amakuru meza kandi agezweho mu ikipe ya Rayon Sport. Umuntu utarayikora rero wagenda ukareba ahantu handitse ijambo subscribe ugakandaho, hanyuma ukajya hirya ku kantu kameze nk'inzogera naho ugakandaho. Wamara gukandaho ukajya ku kajambo kanditseho ngo all, nibwo inkuru yose dushyizeho ako kanya uhita uyibona. Tudatinze rero reka dutangire n'amakuru yacu nk'uko bisanzwe. Kuri uyu mugoroba w'ejo nibwo haje kuboneka inkuru yumvikanyemo amagambo Retired Jean Fidel, perezida wa kipe ya Rayon Sport, yasubije chairman w'ikipe ya APRFC. Retired yabajijwe n'umunyamakuru umwe amubaza ati ese watubwira iki ku magambo wumvise yatangajwe na chairman wa APRFC? Mu kumusubiza we yabanje kwisekera, aramubwira ati ntidukeneye gushaka umukeba mu Rwanda, nubwo duhura n'ayo makipe kenshi twe tuba dushaka kubaka ikipe irenga imbibi z'u Rwanda. Kuko uramutse utekereje ku makipe ya hano ngo irusha izindi, wasanga uri umuswa nkazo, kuko mu mupira wacu ntaho turagera. Ayo niyo magambo Retired yakoresheje ari gusubiza chairman Richard wa APRFC. Hano mu Rwanda Retired we ngo yabonye amakipe yose namwe, nabo bishatse kuvuga yuko nta bukeba bakeneye hano i Nyarugenge. Ubundi ibi nibyo abantu benshi twari twiteze, kuko n'ubundi kuba ikipe ya APRFC bifite ibikombe byinshi ntabwo biyigira ubukombe. Ubu muri kafu iyo ubajije amakuru y'amakipe yo mu Rwanda, ikipe iza bwa mbere ni ikipe ya Murera cyangwa se ya Rayon Sport nk'uko benshi mukunze kuyita. APRFC ntabwo izwi cyane muri kafu, kuko n'ubundi igerayo igahita igaruka, ikagerayo igahita igaruka, uko isohotse ihita igaruka. Ariko ikipe ya Rayon Sport mbibutse ko yanditse amateka yo kugera muri 1/4 kirangiza. Niyo mpamvu rero APR muri kafu ntabwo izwi cyane, ariko ikipe ya Rayon Sport yo irazwi ndetse igihabwa n'icyubahiro. Nk'ubu muri uriya mwaka, igihe bari muri uyu mwaka ejo bundi basohoka, ikipe ya Rayon Sport yahawe icyubahiro kuko ntabwo yigeze ikina ijonjora ry'ibanze, mu gihe APRFC ari ryo yahereyemo. Ibyo nabyo ni fact zikwereka yuko ikipe ya Rayon Sport, ikipe mukunda muri benshi muri kafu, irazwi ndetse ihabwa icyubahiro kurenza ikipe ya APRFC. Nubwo ikipe ya APRFC mu Rwanda itwara ibikombe kenshi, ariko nayo mu misohokere yayo ntabwo itindayo. Niyo mpamvu rero Retired Jean Fidel yavuze ati ntabwo dukeneye umukeba hano mu Rwanda. Bo ni ukuvuga ngo baba bashaka ya kipe yo ku rwego mpuzamahanga. Uyu Retired Jean Fidel akunze gukoresha amagambo avuga ngo turashaka kubaka. Akenshi niko agenda abivuga, bivuze ko afite plan
hari plan afitiye ikipe ya Rayon Sport kandi yayifasha kugaruka ku ruhando mpuzamahanga. Ibi rero Retired yagiye ashaka kubikora, ariko n'ubundi agashaka kubaka ikipe ikomeye, abamugurira abakinnyi ugasanga bari kumuzanira abakinnyi b'amaflop, bakamwibira muri recruitment cyangwa se bakamutuburira muri za mvugo z'ubu ngubu. Uko kumutuburira rero, ibyo nibyo bituma nawe agenda ashakisha inzira z'uburyo yajya arokirita abakinnyi beza kandi bazwi, atanyuze mu bintu byo kuvuga ngo runaka niwe ngo wazanye umukinnyi ngo banyeretse video ngo imeze gutya na gutya. Amavideo buriya barayeditinga, cyangwa se bakaba bafata agace gatoya umukinnyi yakozemo ibintu bikomeye, bakaba ariko bakwereka, nawe ukagendera muri uwo mujyo, warangiza ugasanga waribeshye. Ibi rero nibyo bigiye kutwinjiza mu ngingo yacu ya kabiri y'imigurire ivuguruye mu ikipe ya Rayon Sport. Mu myaka yatambutse ikipe ya Rayon Sport yagiye yibwa cyane muri recruitment zayo kubera gukorana n'aba agent batari abanyamwuga, bifatira za video gusa z'abakinnyi ngo nakuye aka video ngo aha ngo none ngo dore umukinnyi ngo arabica bigacika, bakaba arizo berekana batagiye kwirebera umukinnyi. Abayobozi ba Rayon Sport nabo bagahita bemera bati uyu mukinnyi arabica bigacika, ariko nabo batamwiboneye, ari utwo video gusa aba agent babahaye. Ibyo rero nibyo byatumye bavuga bati twabonye isomo mu bijyanye n'imigurire, none niyo mpamvu bari gushaka gukorana n'imikorere igezweho kandi ivuguruye. Umuntu utaribye ikipe ya Rayon Sport rero muri iyo myaka yose, rwose Pemba bwije ukuri ubu ntabwo bizakunda, ntabwo azongera kuyiba. Ubu Murera, ikipe ya Murera iri gukora recruitment mu buryo buri professional cyangwa se mu buryo bwa kinyamwuga. Basanze aba agent bo mu Rwanda babazanira abakinnyi badaheruka mu kibuga, none ubu batangiye gukorana n'aba agent mpuzamahanga, harimo abakorana n'amakipe akomeye cyane nka Yanga ndetse na Simba. Abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bararebye babona izi kipe zo muri Tanzania zimaze kugera ku rwego rwo hejuru, haba mu mikinire, haba mu mitoreze, haba mu migurire y'abakinnyi, basanga ni ikipe zamaze kubaka ikintu gikomeye cyane mu migurire y'abakinnyi. Barareba rero baravuga bati tugomba gukorana n'aba agent bagurira aya makipe abakinnyi. Muri Simba na Yanga ntabwo bajya bapfa kwibeshya ku mukinnyi, kuko aba agent babo ni abantu bagenda bagira ingendo bakava bakajya bakagenda bakirebera umukinnyi vis-a-vis ari gukina, atari binaha Nyarugenge bagenda bakifatira utu video gusa ngo bazanye ngo umukinnyi ngo ukomeye, ugasanga bari gutuburira amakipe. Yego no muri ayo makipe ya Simba na Yanga nabo ntibabura flop nimwe, ariko bashobora kugura abakinnyi batanu, umwe akaba ari ubahombera, kandi nabwo ashobora kubahombera atari uko wenda yaje atari umukinnyi ukomeye, ashobora kubaho yarari gukina ari umukinnyi ukomeye, ariko yagera mu kindi gihugu bitewe na klima, bitewe n'imirire, bitewe n'imitoreze y'umutoza, ugasanga asubiye inyuma, ariko bitavuze yuko aho yarari atarakomeye. Ibyo rero iyo umukinnyi wamuguze yarakomeye, yarazwi, akaza akaba flop mu gihugu agezemo, ntago warenganya umu agent cyangwa se umuyobozi, kuko bo baramubonye akina azwi akomeye, ariko yagera ahantu bitewe n'imihindagurikire y'ibihe ugasanga asubiye inyuma. Mu ikipe ya Rayon Sport rero amafaranga yo arimo, ntimugire ubwoba bwo kuvuga ngo ese ngo abo ba agent bakorana n'amakipe ya za Yanga ko bo baba ari abantu bahenze, bagura abakinnyi bahenze. Amafaranga muri Rayon Sport barayafite, kuko Skol yamenyemo umufungo, yabahaye amafaranga yo kurokirita. Ubwo rero bagiye kuzana abakinnyi bakomeye, nta bwoba bw'amafaranga, niyo mpamvu nabo bagiye ku rwego mpuzamahanga. Bashaka kubaka ikipe ikomeye bubakiye cyangwa se bagendeye ku makipe akomeye muri Afurika, nabo bakazana abakinnyi bakomeye ku buryo ikipe ya Rayon Sport ya Sezita 2024-2025 izaba ikomeye cyane. Mbibutse ko iyi shampiyona ishobora kuzajya ibera kuri stade Amahoro, stade ya mbere muri Afurika y'Iburasirazuba, izaba ijyamo abantu 45,000.
nawe rero urashishikarizwa kuzajya ujyayo ugatera inkunga ikipe yawe ya Murera. Ku ngingo y'amafaranga hari abantu benshi bagiye bababwira ngo Rwandair, ngo Visit Rwanda, RDB binyuze muri Visit Rwanda ngo bahaye Rayon Sports ngo amafaranga ngo ubu bamaze kuyabona. Oya, ibi ntabwo ari byo na gato, kuko nagerageje kubaza amakuru mu ikipe ya Rayon Sports, mvugana n'abayobozi bamwe, gerageza no gushakisha amakuru muri izo kampani cyangwa se muri izo nzego bavuga zatanze amafaranga, ariko bose barakubwira bati nta faranga riratangwa. Gusa icyo banyemereye cyo ibiganiro byo biracyarimo kandi bigeze aheza. Amafaranga ashobora kuzaza, ariko ubu ngubu ntabwo amafaranga aragezwa mu ikipe ya Rayon Sports. Ni nayo mpamvu nirinze kujya mbivugaho kenshi cyane, ntaribonera amakuru yizewe, kuko hano uzajya uhumvira amakuru yizewe gusa. Spotline TV izajya ibagezaho amakuru yizewe 100%. Igihe rero ari ibintu by'ibihuha, oya, niba ibiganiro birimo nzayamabwira, n'ibiganiro birimo bigeze hano na hano, ariko ibyo guhita mvuga ngo amafaranga yatanzwe diro itararangira, never. No kujya mbabwira deal done, zarangiye amafaranga niba basinye, niba umukinnyi yasinye bya nyabyo, atari kwa kundi kuvuga ngo umukinnyi ngo yasinye ngo none ngo arasinye. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Ikipe ya Rayon Sports rero ubu iri kwitegura umukino wa shampiyona bafitanye kuri uyu wa gatandatu, ni ku munsi w'ejo, bafitanye na Mukura Victory Sport i Huye, ariko bo nta nubwo ari wo bari gushyiramo imbaraga cyane, kuko target yabo ni Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro. Bo ikintu bari kureba iriya mikino 3 y'igikombe cy'amahoro basigaje, kugira ngo barebe ko bagitwara bagasohokera u Rwanda. Ubwo rero iriya mikino 3 niyo bari gushyiramo imbaraga cyane, kuko n'abayobozi babwiye umutoza Julien Mete ndetse n'ababakinnyi bose basoje amasezerano, bababwiye ko bazicara ku meza y'amasezerano ari uko batwaye igikombe cy'amahoro. Abantu rero bari kugenda bababwira ngo kanaka ngo yamaze kongera amasezerano, ngo byarangiye, ngo kanaka byarangiye, kanaka byarangiye. Oya, bari kubashuka. Ntago Rayon Sports nta muntu yari yongerera amasezerano. Hari n'abababwiye ngo Julien Mete ngo yongeye amasezerano. Oya, ntabwo arayongera. Bo icyo bategereje ni ukugira ngo batware igikombe cy'amahoro, bicarane na babakinnyi bose basoje amasezerano ndetse n'umutoza Julien Mete babongerere amasezerano. Muri iyo mikino 3 rero bari kwitegura cyane, ni imikino 2 bazakina na Bugesera, bagomba kuyisezerera uko byagenda kose. Byaramuka bikunze iyo mikino 2 basezerera Bugesera, bakazahura n'ikipe izava hagati ya Gasogi United ndetse na Police FC, bagahurira kuri finali, ubundi igikombe kikaba kiragiye. Ubwo rero iyo mikino niyo bari gushyiramo imbaraga cyane, kugira ngo barebe yuko bayitsinda bakagitwara, hanyuma bagasohokera igihugu, kuko bamaze igihe badasohoka. Kandi urabona n'ubundi igikombe cya shampiyona cyo byararangiye, baragitakaje. Gusohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup ejo bundi barasohotse, ariko bari bamaze indi myaka 2 badasohoka. Ubwo rero bashaka kongera kugaruka ku buryo bazajya buri mwaka bazajya baba bari gusohoka basohoka, kandi bakajya bakora ibintu bikomeye nk'ibyo bakoze 2018, atari bya bindi byo kurira indege ikagenda yagerayo ikaba irongeye iragarutse. Nayo makuru rero agezweho mu ikipe ya Rayon Sports. Mukomeze kubana natwe, mukomeze kudukurikira, ndabakunda.